Hami amukela varanderi va Zaka Mzala Publishers YouTube channel xikan'we na le ka Mohimeli Matindleve Facebook page. Namuntlha hi ta va hi languta mhangu leyi humeleleke exifundzeni xa ePolokwane, laha wanuna wa malembe ya 34 a nga khomiwa hi nandzu wo balesela murhandziwa wa yena wa malembe ya 32 loyi a nga n'wi kuma a ri na muehlekisani wa yena emovheni. Endzhaku ka loko a va baleserile ku ve ku fika maphorisa, and then u ringetile ku u lava ku chavisela maphorisa ku khandziya muako wun'wana nga kona kwala ePolokwane wa mabindzu, laha a kombisa ku ringeta ku ti dlaya. Mhaka ya kahle ku maphorisa ya ve ya kota ku n'wi khoma a nge za a ti dlaya kusuka eka muako luya wo leha. Muako luya u lehini a ri henhla swinene. Loko a yo ti tshika a ta va na yena a lahlekele hi vutomi. Se ni la ta kota ku kuma mavonelo ya n'wina hi xitalo eka leswi swi nga endliwa hi wanuna loyi. Xana maendlelo lama i maendlelo ya kahle yo biha ku va u kume nsati wa wena a ri na munhu un'wanyana ivi i va balesela? Swi kahle na? Ta twa mavonelo ya n'wina ko tiya na kandziyiso wa kona. Hey!